ahead. Say me ye bibia be cry later no pipe cry na you being some na this cabbage. But automatically no the card ni shame na you pay what you deserve to pay because I see a back at the cry friend is saying 24 e bi mo je 1 cedi 24 for mama agwaba eba too much GHF dey so money aba some for na ama osua eni na dano training issues and some here I ekoso ewo manmu enya ya ne yede estomo na nutije bre neti na Ghana ha se ano nyama eni esesa se na mu na ntiwa brochi mu nsa brochi asetena no ATM no saa na ye mampeni ene na pamfo wo sakra Ghana mu nyama ede akoye abefo die no ebi na me kan sa no East Region abomosu se adan no o manya digital water system atese ukobu nsu a se de hunya se obesa ukwanti bebrebi na ode di echi ase bi wo crown test kakra na wo akire na hu se na ukobu nsu de dware se a water systems na ewo abomosu ewo East Region hono no kwa ATM card audita no wa recharge with mobile money na ode ahye slot ni won wetimi ebuwu nsu na no na Ghana fododo na kasa fa won say oh ebeboa anase eboa me jinkrato abasisi a me twa ho aba fitiani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro na maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe me mama akwaba shronko ebiem jume kwa so ya say mama Juliet Ventures na say ade there wo de foforo kra abeka ho edema siesie kra enwo nyama no wo de bi abana so say ade home theater wo fans wo aircons wo panipa kra mama be siesie ofie da kokra ma okra mama Juliet Ventures ade aboso enu nti penetra kwan abeka la pass eno anase fa the number no ewo ase ho na friend na onye ntempa no onye ma na me guest na dey awon fe for me Saturday they be there bright mama Elizabeth wa ene bi emusu me wo obapa Mercy cow no mienu mi nyomo sa jai enko ene me mama kwa wa bibi aboko Addo so asoye so nyame ayate oyate pa na sisi aga na abia jai o ese jai ye ntu kwa ide mu anamwa ai de ko ide e betu kwa ese ya from ya ese de ko pasho abrochi mu e bia ba na ma corona virus na ye ni beba yo corona okay na ye focus on Eastern Region digital water system e da ba every day who ne se beboa insuo no a te say ese anoko bua de wo card be shem ni enwo koneba nia no yo minya ba me da wase mena makonya isu echia too much etiefoni ashofoni na mo concentrate da nyame su be shira mo da minya ba onse krobia epempuntu enukre minimum nkrofo foforo adwen wo nia ebe yi ho but e kan me nko ade a minim se eyempuntu oni bia e na ye papa wetu anammo wonse uwo omanpeni a na adwen mu da ana ne bota ene say or solve problem e wo o mind mu no de bi o de ade foforo ti say ya na be ba surprise amanfo nia obeye kra de ye bon person nya me man kwantenten na onye ne mboa no nguso ntina se na onye ne opeso e wona koma so bi opeso ye ma o man enkoso bebre be stand against say ebia na ewie ye no na eba no yen say ewie na eba nyoma be ye different digital computer ebi be dwen sa but krobia pempunto
America na ntise almost 30 fi baby na edru baby e na some penifo say na ye hia wo oman mu e na me gidi say ye problem a ono adagye nwa also be won say coronavirus buy no covid-19 insense bebre sisi ye e ma ebi mu ka say omofiera won say na now ye oman penny obatampa e to just say obi an use free water and free electricity ba na efiera no mu bi omo no omo tika ye omo de abro ni beye still cray bi that's why anka ade esi free anka free because e den aye free there wo no ye ma wo nkotua e wo biaya ya mutua omo aban kra ye so be ma omo commission kra sa account ankrofo no nini na echi afi den ekoba say complain bebre ba say if you afo ni bi atu pipe ni je say mo be go ni free die ni pada say ni esu ba ponne eti ye mu awon ya pese me kuminya bra boni nti omo kofo how buy me no to be ye kai wo man mu so mo tenant ni mbu nsuo ni free nti o ma lock eno to the robot ba ho sa discussion ba ho sa say omo bie ma tenant nso nye den enye bi bu ni free because omo na your mind emba eti we na we penny a undwen ho wa dwen mu do a planning ahead say me ye bibia bi kra later no pipe kra na nye obi nsem na we this cabeshe but automatically no the card ni shame na you pay what you deserve to pay because you see tete bucket ni kra friend is saying 24 ebi mo je 1 cd 24 bucket o de o te Ghana keke ebi mo je 1 cd ebi mo take advantage of others so on session na no be ka sa na ekoso enti me tie ubusa me a me say ye papa no na dwi mu do or solve problems we are be enyo obi na be support him na so ni mu say e ya de papa na ye papa yi oye e ya de papa na oye nti maye fa me ye politics okay because e be kakrakra na ye tuama water company no e be automatic nti month no ni mu say me de ka 50 cedis me de ka to e be transparent since say e bi mu na be throw bill e de aba ebi wo beji double ebi mu be fe chira be twitwa wo light mu a onye ejuma wo electricity na wa fe chira sa ba beji ska all corruption we nyina etu betwa it's Elizabeth yes oni obama si adwana msemne ne ya adwen wo nioma awaka no mse ne ekoso ni nyina no uhwe mo a eye ikwanye tembia na obe workers grab ibre if for workers say dia nipa ba akoti wa ade ne ba na your transactions ni ade dan so be ko be bia so na opia bonten wo kwa akotua wo bill but see as bibia ben wa think say ni kwan mo aye because it was one of on niam on kan say omo de Ghana be kon yifa digital ti eno an on gusu on wo ya ye we address system digital you gradually no some more kan ya mo ba abe to me o me fra to me any cry e bi e ka ho because me mete so o kan say o me ma Ghana konti say no amu na o ye ni nyina ade a o gusu o ye amani paso hu say asema ya kan ya ide ye so okay na Ghana for bi so complaining say o ye nka say enye eye na so say aye ne say nko enti ade mu ba manie ni kwansu yeso nim say 24 bucket na mistake kan once na miem sheme mu nka 20 pesos 30 pesos bi de na no nka watua na efi wa fo mu bi no mo na no mo je na ka oda ko bu nsuo na wo ko baby ti we afi de akwa ne card yi mo ba manie so ni kwans udi shema de no nyama mu bo e na ebe ye den a chin so amanipa ti apa because we who say even electricity cry and people the crampo no to be say they say no to light and now to be pa o to na to if you didn't man to crowd to be to bro the kaye old system nka uchi akra so I don't know so wo dwo say me sha se feel me ya ba me jin this ebesa ba for the first start omo implement this way no we be find faults
because I something new. And my technology can anymore. Not disadvantage and so. And you say all advantage. It's one strength in life is risks. You take risks. Where you are bano. If you answer or be observe near a bed near the beba. Okay. Apart from on dream and what's now on in penny for a dream woman implement. If you answer almost some be access, if you answer be juma. If you answer started, so when see a juma ni muna ube hunia, a home corrections. Near see a 2 animal. And I mean, sure say be a bear cacrano, cardinal. Oh, sikana better no. Ebema we read e bia we use for a month. Like a be deducted for a month. It's a who here say all the time they will deduct. Maybe a month ebe charge you 10 cedis and 5 cedis. 85 cedis activity you ko bu bie mu a. And who the shame kronim say what you added 90 on te hwe. Okay. Enti aba system yi die. If you answer omo be assessing no. The advantages and disadvantages. So if the advantages are more, they will maintain it. But if disadvantages near more, omo correction so some de some did ye and did tuja. It's an yes about for you na ye draw conclusions. Then want to say if it's a buy be idea oni to me operating in that currency. Any possible. Okay. Obama say o kasa be me advantage any disadvantage. No ti ni asem ya me de ba so Miss Lisbeth. O say Ghana ha e ban illegality sa Addo so ha bibia e illegal connection. Enti say wa be ye water system ya say digital ya o do card shipment no nya nsuyi. O wi abeboa ama illegal water connections na go obi pipe ni afa bi ahase na ehwe dem inside sem a bit we abrasi menu dia menji ndi say na digital no be Italy. I think say you're two different because illegal there ebe wo hodom sa but ne ebe ba ni say bia o ma shase afia bombo so wan shase afin crime e be say ho no hwe population ni pe wo ho en say be say bi ho kra no ye maame mu mpanimfo pa na e wo ho nti o mo afa ba bi o mo fi say any krompo a e be ka say phones ni mobile money ni sa de ni be e de yet say steady no mo ahwe hawa nti me de so ne de no so aka say enye so won omun ni no won de cost start fi abombosu nko meti aka say yes start fi Legon and I start fi abom kwa akohwe ne ebe koso no wan ye don wa ba be ka say yes start fi ha na bia say ni sesi ntone ade won say woni pa bebre ni what say ha abombosu nya ade o won ka say omo gbe kwakoye legal water akofa ni de mu ana abibi nti omo be channel no through na aba ha. But illegalities need a woho almost be ya unless almost start to some boss search papa won't crop for fear because near bidum jab won't fear no won't see me and the end. But if so would see me who the padodo as ye voters ID na a cost net gradually a timinia the padodo walk botaye area beer ubetibian who said the padodo way na me wo ha. Nti se ba se bia ye che bibi which ye nim ye nka se yare fufuro bi mbra na bibi a utimi hu se nipa se na ewo area ha. Okay. Nti se ye bibi ama wo ma munji sa de ko se area ha de bia ye to aba nipa dodo sa na utimi de nya numbers now de ye de wo de kan enti advantage ni disadvantage e bibi a ewo money disadvantage ni advantage wo Western Union disadvantage ni advantage wo ko disadvantages ni advantage ti bia wo wiase ma ye bia ya no deka ana ye hu bia no ni papa ne bon e wo Obama free the NDC o final words efa de ekosu yo obi bia o hwe ye gutu ye da wase ya mengutu nshiro amo na me final word ni say kro bia pempuntuo enu ti na yi mpenifo se omo ke koma dwumbom na omo ma kro ni ntumpon enye bibia na ye de beye bone ana ye de be ka se wiase na ebe ewieye ewiase no china kratimi wu abewie ya ma but development die ye den ya ye generation we e bi be koso
ekwaso nso a fa wadwen teachire na fa mpaibo teachire na fa komapa teachire na fa supporto aban no nye nea opese oyede boa oman no anu ham Miss Elizabeth how dey so e ka ho na so dey meka ka ho ne se ade papa bi abai ye se be bia ye tutu kwan na otu kwan si o ade we ye e bi nsuo kra hu ba bia pipeline po enam ma ho bu nsuo ni ade eti ye so ye nhwe se bibi ba ye mbongu bebre na ye be hwe na ye nyina se ne e bi no ma enjoy wo abrochi o hu kra ye se enjoy me wo hu nya kranka o hu nyina wo Ghana no ye so ya ye yo man ni ye. Oh, that's very nice. Ebu se afọ na ye di AC ahase. Wonso o won akonya se ospech won adwe afa ye digital water system a ya introduce e wo ye my Ghana emu no. Na wo de to my GH comment section ho no e di abai. But mo dia so e follow ye. E wo ye IG page at @tumagh_. Me di edit na ama owusu subscribe. Se wo subscribe ya me ne Mercy Cow and Miss Elizabeth na twetwe komo. Na me aduma ye be sign edi nhemu bi makramu.